Loron dia malu sirane benam karya Timor Laran, hamutu ko hau santina de zus iha programa editorial. Edição Estelo em Loron publica notícia oi, mas que a situação estado de emergência está na fatina tenda em eleitores no cliente Sira, a usi página huluk to página Icos. A totene cliente liutan, mas a campanha hamutu diálogo, o editor jornal Michael Malimau. Loron Diax. Loron Diax. Dia editor bel informa em geral publicação da huluk to página Icos nian. Diax. Maluk Sira hau senti kontin tebes ohin loron ita bele hasur malu ia programa idane hau bele explica itu ang ponaba notisia nebe ami produce ami publica ia STL edisaun ohin dia kinji fulan mayu tinan rihun luaruan ulu STL edisaun ohin ami publika de pagina walu tambah sa idane acontece tambah impacto husi estado emergencia nebe agora governo implementa hela durante fulan idane laran depois situação politika iarai laran nebe lao atau agora nebe ami atau produs jurnal sasan nebe ame ate uja produs jurnal ne labele mai si rayur tambah ne mak ami produs jurnal STL ne dalam rumah pagina walu dalam rumah pagina dozi ne rajaun tambah bainhira moso moras pandemi Covid di Janobi depois situação politika iarai laran mos hamoso ita labele halo buat nebe ani hansa halau amnya punsau jurnalista ya loronian tamane mak STL edisaun iya fulan idenya larane ida pulang kotak Muhammadesan ami haminus pagina walu atau pagina doji atau hatene kalian liu konaba informasi nebe ami publika ohin liu si jurnal edisan ohinian nebe ia pagina oin ba notisia nen depois ia pagina segundo mos notisia ia relaranian ia pagina 3 publicidade e a página 4 né informação com a Covid nian serviço a moto com si WHO Estados Unidos Americanos depois página 5 rubrica opinião página 6 com nemos publicidade no pagina itu continuação notícia si pagina on pagina walu profile no naran atividade. Diga editor, tambah sa oin ia pagina estel fokus liu baho headline o topik idane la ia dalam vise dirisi plenário. Dia liu si encontro budgetin local korsei maluk editor sira decidi notisia idane saya hansan headline news ba edisan ohinian horazaun tambah iha semana idane larane mosu kompleto ia parlamento nasional ba tambah ita hotu hatene kata parlamen nasional ne hansan organ sobranya ida nebe importante tebes ia hamrik ia itenya nasional tambahnya mak maluk editor sira poti notisia idane saya headline news depois partido tolu partido Fretilin partido PLP Hokuntu Hatama Karta des di Trisau ba presiden Parlemen Nasional
nebe hansan sita sound iha neba sei do sei dada malu to agora sei dok iha plenario tamane mak rajang sirani mak saya hansan kes tahun ba kolega editor sira bele poti notisia idene saya headline news ba STL edition oin lornian Nek editor ita hakat falai pagina daruaknya ihane ita bocira fokus liu baho headline ho topik idane estado de emergência Hospital Nacional de Valadares opera paciente hat no atus hat arunu resingen dia iha estado emergensinya larang itanya Maluk Sira iha nebe siribiso iha Hospital Nasional Guido Valadares sira halao siranya fungsao bele opera paciente atus hat ruang ulu resinen. Notis seluktan ya pagina sigundune mak AZTL loke diskusaun politik salah regasaunnya. Nomos idetan Hospital Nasional Guido Valadares celebra paseliman mundialnya ne relason hok COVID di Janobinian. Dia ikusliu senhor tambah tahun itu bocira fotiliu ba editorialnya halaliu ba assunto politiku sira tem que tahu as interesse nasionalnya tambah saya itu bocira fotiliu ba assunto idane dia ka Maluk Sira assunto idane kolega editor sira belepoti ba tahu iya editorial ho titulo de politika sira ta tengki tahu as interesse nasional ihas semana ini nelaran ia fulan ini nelaran emang itu ita rona kona ba sita saun politika nebe lao iha relaran ihane itenya CP Estado Mayor General FFTLI Major General Leranan Timur husu ba leader partai politik sira ba nain ulun sira nebe larona malu komplite malu sira tahu as interesse partai kan duke interesse nasional tamane CP Estado Mayor General FDTL Major General Leranan Timur ne ansa po mensajen ida dia ba itanya leader nain sira lilu ba itanya membuat nain tolu naik presidente da Republika Francisco Guterres Luolo itanya membuat kairala sana nagus mau Premier Minister Taur Matan Duak tambah durante impase politik ne emang itu rona de cirana intol ne makanya sa soke malu la rona malu la bele hasaru malu tambah politik tambah ne makanya sa sinor general lere po mensajen ide para sira bele hasaru malu pira sira bele oin samak bele komunika malu atau hakotu impase politik ia relaran solusan ikus mak ke oin samak bele halao dialogu tambah dialogu ne mak bele hakotu impase politik ia relaran liu si programa idane antes ita taka programa idane how senhor mas bele informa kono ba essa programa escola ba umanya how mo sakar ka fahatene ba Maluk Sira liu inan aman sira hahu aban STL TV, STL Radio, nomos STL Online, sei posai programa Escola Bauma, nebe siribisu hamutuk STL ho Ministerio Edukasaun. Tamane alin sira nebe husi Escola Bajiku, nomos Escola Sekundaria, bele asesu esa programa Escola Baumane lihusi STL TV
lihusi radio, lihusi STL online. Ya. Dia maluk sir idane mak dadalia badak husi programa editorial STL Ohin Loronian e STL TV além de hatomos a informação com a escola Baumanian. Ita se soro mal fali edição tu irmai ho topik no belhanesan. Hau santina Jesus hamutu ke equipa ne